Jung tu jong ka hito bentur syaka office jung si merat marwat akhir ko khana para kala banyak kenduk jung ya nama ngila banyi hang ni ka kenhun jung ki polit ki CRP ba kemjuru ki magistrate kila yang ban pakhang ki ko kan dia kecaka ka hito kadang yai apa syarum nong po ki lawan ki babun ba tadi ki kali ngemtep la ki nakaliang jung ki magistrate ki bedan hang ni kecaka nak ki bos sencada district ki shan em ki bakitur Syakan dia kejaka kabakit kuban lait aduk ba office jung si merat marwat kabran hang kia po khana para kit khot jak itu kilapoi hang ne bat ngila banyui baki pulit kel khang ti ki kidan ru ki magistrate ki balai don lang hane kapor nak yang ki pulit okey bun baka tetap ki pudan ni cerai yang ban khang ti ki itu Why we should seek permission? Bukan dah rusak ungai ketika you pan permission lagi. No. This is bias. Kamu lebih highlight. Ni ada apa? Ada keleti di bawah. Lingkar nak kena kamu sini Kumar ini ya teh. Kajian sini permission. Kamu iki doyong ke kumbat kamu ya ka you pemelajaran siapa yang ketik. Ini keren satang ikan ni. Ini keren satang ikan ni. Minta kowe pasal permission. Number 2, kowe pasal one vice president. Pada surong napo jerobat flyover, seduk dijepok kamar web. Banyak tega pasal traffic police. Hantur kumsya. Oke, so ya kata terima tiap Henry Habangi ngiyat daka akor ke burung ngiyat daka ke babek. Kemudian kiwe ini kemarin itu. Tahu beri ada ini dulu. Kajian ini ngiyat bet lakas jong keleti. Henry, haswa ba untuk kongrat umra itu kesilo ne upan perumusan Lagi ingin siya. Yang rahang nong no tingin wan ingin program lang ni distrik belum nambah ngil apan dekat ketuk apa sama kani nang sama ini campur ko milkarya kani bordar kani ek saya iku maka asam kani kalian ini kalau jong ni nak jala kalau jong kari la jong kari bekerja bener ni ya you want peaceful bisa provo tapi piong tingin program ni biang